Another day, another story. Ngithi mina guys nikuphi-ke ugirl esacrifice ngengane yakhe ngenxa yokuthi phela uthenjisiwe ukuthi uzoba nemali ethenjiswa i-boyfriend yakhe. Okay, story-ke siqala-ke uthi ugirl kade nje ehambela uthi ngihambela kade nje ngibhizi ngisebenza ngithi singidlule mall ngishayile iwindi yabo uthi kwakuyimampara week nje ebroke ngampela ezohola the following week uthi ngingenamali uthi nje kwangazi uthi uyangisenza lo wabhodi yabo ukuze into ethi miyenze ukuthi yo hayi uNkulunkulu uyabonelela uthi kwenza uthi ngilambile ngihlala nengane emqashweni sihlala sobabili I don't have a family kunayo ingane yami kuphela. Uthi-ke ingane yakhe yayikhubazekile somehow. Uthi-ke ugirl-ke ngihlangane nalo bhuti mengihlangana nalo bhuti avela ngibingelele nje yabo wazama ukungixoxisa lapho anginanhliziyo nawe yazi indlala ibangulaka. Uthi hayi asubhuti ehene uyaphila would you mind if sihamba nje soyihlalela I just need to vent. Would you mind if sihamba mhlawumbe sohlala on one of the restaurants la mall? Girl usugela awena deshele restaurant vele ngilambele ngithi mina no I do not mind. Uthi athe heni nje I just need to talk. Hayi usugela ngempela sihamba hayibo usubhuti athi angorder noma yini engifunayo. Usinxa lo bhuti uventani ngoba phela unemali into mina nje engangenza ukuthi ngingabi ne stress. Uthi ehene ngempela ke esilo bhuti lona ngizodlani ngisho into cheap uthethe hayi you can order anything oyihalelayo I just need you to be here ngikhulume I just need to talk. Uthi girl hayi ngisho ukuthi ufike ohlanyeni ngiorder sengicabangela shona lengane yami le ehlele emuva uthi ayike yayinayo umuntu ayigada emsebenzini. Uthi hayi ngiorder into engazi kahle ukuthi ngeke ngiqede because sengenze ukuthi nje ngenze ne take away. Uthi hayi sihlale sixoxe mangithi ngiyaxakeka nento azoyiventa nje ubhuti into engayenzi sense uzokhuluma ngegirlfriend yakhe eyamgila not so long ago but nje into nje story nje esingekho sedi ngalendlela asesho ngayo ukuthi nje ufuna ukuventa okay hayi kuthi-ke bexoxe kuze kufike ukuthi ehene yabo wakhuluma la ngefamily yakhe useyamtshena at least wena unefamily mina I'm on my own and nginengane ingane yami ngiyayithanda inhliziyo yami yonke but ingane yami ikhubazekile ayikho right. Asubhuti nca shame but at least you have ingane mina anginayo ngisho kwangane le yabo I would kill to have ingane ngisho ngathi kanjani nje ngingakujabulela ukuba nengane. Sugela isixoxe gcina ibhuti ese right nje futhi nami ngibe right. Hayi bhuti mase ngihamba engibuza ukuthi eheni engenzekile take away le mase angibuza ukuthi yini ingane akukho yini izinto eshoda ngazo. Uthi ugela nje ngisho ngibale avela ngiphi imali. Uthi nje lapho sengihappy ngithi kodwa uNkulunkulu wangizwani uthi ngiphume khona shone eCheckers ngiyogrossa izinto. Ingane yakhe isencane but siyakwazi ukukhuluma yabo ingane engasagqoka amanapukeni ingane nje esinye ukuthi ikhubazekile ke ezinye izinto zayo ziza slowly. Hayi uthi ugeli-ke ngifika ekhaya sengqonqoza ngekhanda phela senginemali. Uthi hayi exchange ama numbers nobhuti-ke ngihambe ngendlela mangifika endlela ngifonela hayibo uhambe kanjani ngisho ngihambe kahle hey thank you so much for letting me vent bakithi ave sengingcono yazi I wish to see you again ngingekho kule yamude-ke manje just nje for us to chill kube mnandi. Usugela hawu ngisho ukuthi awu anytime is tea time phela nawe sebonile ukuthi ubhuti yadedela ngala emanzi emalini ngeza manje no part 2 guys. Hayi nangempela-ke ugeli-ke avume ukuthi bazohlangana ke next time. Mase-ke mfana yafona kasho ukuthi ubhizi ngani kule weekend ngiyathanda ukuthi ufike uzobona la ngihlala khona ayikho into esizoyenza nje ukuthi I love cooking so ngifuna ukukuphekela nje ukudla okuphekwe yimina. Hayi ugela avumele phezulu ahambe-ke mfana behlale mfana beke newine la kukhozi nje ayi behlale-ke bexoxe embuzo mfana ukuthi wenzani in life asho ugela wayengasebenzi ngeke ngudala umsebenzi wakhe but nje wayengasebenzi day isimanga but wayekwazi ukubeka ukudla etafuleni. Hayi axoxa athi mfana nje yazi mina nje I decided ukuthi angisafuna ukusebenza nje kumuntu I wanna be my own boss and ngiyangisebenzela usugele kuyamsebenzela futhi ngempela wawubona even indle yakhe iseyindaweni etop so ingayifanisa nomhlanga la eThekwini and then i-right nje nemali uyayibona nje ukuthi imali ikhona kulomfana akamind ukukhipha imali. Hayi usugele-ke athi nje manje ngabe usuready ukuthi ufuna ukuba nezimali zakho
ungithinte, you don't even need money ukuthi ube nemali, awuyidingi nje imali, you just need nje ukuthi ngikuchazele and then ugelathi nje ngeke futhi ngifuna ungichazele, ngikhathele nje mina ukusebenza, ngikhathele mina mandiya. Ayathi umfana ayikhululeka, behlale bexoxe, hayi bese bezumeke belali, but bengenzi lutho nalapho. Ngela vuka ethuke nje ukuthi hayibo kanjani yabo cause wayesedakiwe, ayibona ukuthi hayi umfana ngamenza ngalutho, ahambe mfana asesaphe a third meetup. I-third meetup ke usezomchazela ke ukuthi kahle kahle kumele ukusenze kanjani. Amtshene-ke athi yene wena nje bethu nomcebo, amtshela nje uhlezi phezulu komcebo, wena you have a baby and ingane yakho ayikho right yabo, ikhubazekile and nje mangathi uyashona namhlanje emconvince nje mangathi uyashona namhlanje ngoba ungenamndeni nje, ucabanga ingane yakho izosala ibayini ngoba kunzima ngisho nakuwena umzali wayo ukuyinakekela. Mucabanga umuntu olandelayo uzokhona yini ukuyinakekela, uyacabanga ipain nje ozoyizwisa yona ingane. Vele ingane yayiba ne-hard time ukunakekela ingane, yayizikhali most of the time uyahlala ikhala ukuthi nje wayi uNkulunkulu mina wangipha umntwana kanjena yabo, ngiyahluleka yabo, and anginaye umuntu ozongisiza mhlawumbe njengomaya yabo. Hayi uthi umfana yathi nje ayikhona strong mina nje ngabe nje mhlawumbe nga-adoptisa ngayo or ngayishiya esibhedlela yabo. Nje umuntu uma ezokhuluma izinto ezingekho ezi-sensitive but eyikhulume light nje ngazuthi nje akashongo lutho wrong. Ugela zakhale-ke manje akhala amtshela ukuthi umncane kabi to go through yonke lento lena yabo. Nje emqale nje lokho ekhritha nje isimo sakhe nengane yakhe. Hayi ugela anganaki futhi, hayi bekhulume athi ugela mina mfethu angizelanga yonke lento la, ngizele ukuthi sikhulume ngendaba yokuthi ngiliqala kanjani ibhizinisi. Athi moral yestory vele ileyo ukuthi wena for you ukuthi ube right komele uthi get rid of le ngane leya. Hayibo athi ugela ngithi get rid of ingane kanjani manje. Athi hayi ngizokuchazela step by step, kodwa nje promise me ngifuna uqale utshele ngqondo ukuthi for you to succeed mele le ngane isuke phambi kwamehlakho. Ngiyeza manje lo part 3. Uthi ugeli nginyanya ukuthi hayibo lo mfana uyangibona kahle uthi ngingezwa mshini intshela ukuthi yazini imfethu ivale. Uthi hayi yabo ngihambe but nje senginakho ukucabanga kaningi. Uthi hayi okay ngithi nje ngisendleleni angifonele, athi yazi hawu yazi ade ngicabanga I need you to meet my friend uyintombazane njengawe nje ngifuna ummeet yazi. Uthi hayi athi yena ucela ukuthi nje kusasa usevele esheshise kusasa after work ufuna ngiyobona umngane wakhe uzongilanda emsebenzini. Vele phela nihlezi free, angithi usebenza 24 uyayisebenza. Uthi ugeli nangempela ke after work na umfana edlule ngithatha. Uthi mengithatha uyongi-introduce kugeli, uhamba ngemoto enjani ugeli enjani guys. Uthi unyanyavu, uthi yabona umuntu ovele ube intimidated mombona. Uthi wesiphathi uyingane kunami ugeli ngimdala nje ngiyayibona ukuthi ngimdala kunaye. Uthi hayi evedanese yena-ke umfana this is my friend where uthi angishiye naye. Uthi ugeli angithatha ngise-restaurant angi-odeli sihlale sidle sixoxe, angixoxele ngiyazi ukuthi at first kuyasabisa kodwa nje bra kusizani nami nje ngiyasazi isimo sakho, nami I had a baby yoy kanje. So nje ngoba ungibona ngiphila le life nje le ngayenza i-choice and i-choice engayi-regret. Ngikhathele mina ukuhlupheka, ngase ngikhathele ukuhlupheka empilweni yami. Hayibo uzugela hayi ngicikeke nje isho uyangihlanyela lo ngingayithathi serious. Uthi indaba yona lephi umfana ngoba ehambile abuye mebuye umfana mase ngihambisa afike angiphe umgexo. Uthi nje athi bheka le ngine-surprise wena ngibhekele, uthi angifake umgexo emqaleni. Uthi mengifaka umgexo emqaleni ngijabule nje ngibonga umgexo nje le mgexo yokuswenka nje cute yabo lawo ko-American Swiss stains ubani. Uthi nje angiboni lutho nje wrong mina ngijabulele umgexo nje. Uthi kodwa nje istory salento bani angisibhayi. Uthi angazi lo mgexo wangenzani. Uthi mase ngifike endlini nje ngivele ngiyinyanye ingane yami.
uthi ngiyinyanye ngisho ngithi ngiyayibuka nje kuvele kuthi qifi ngithi ngiyayibuka ngiqikeke ngisho yenzani uthi izinto ebengikwazi ukuyitolerate uma unengane ekhubazekile ngisho ngathiwa mhlawumbe inenkinga mhlawumbe ivuza amathe or kwenzakalani but ingane yakho busuku uyithanda uyamelana nayo yonke leyo nto uyikhulisa uyinakekele wenze sho uthi nje ngivele ngicikeke uma ngiyibuka nje vele uthi qifi uthi ngivele nginyanye uthi hayi angifonele angibuza uright uthi athi yene manje-ke what do you think about imngani ngihlale kahle yini nani uthi vele ngisho lo mina ngithi nje hayi kumele sihlangane ngifuna nje anginike ama-details because nje le ngane la isiyanginyanyisa uthi hayibo uthi nje futhi anginakile ukuthi ekhonte off ngami manje uthi kodwa nje ngibe nalobu buxifixifi nje ngimtshela no we need to meet we need to ngitshela ama-details alento le I think I might be interested uthatha umfana hawu okay ufuna sihlangane nini kwakusasa mina ngi-available uthatha okay la at least mhlampe after kusasa because kwakuzoba u-Friday babephuma early ngama-Fridays usugayathi hayi no problem ngicela uzeke-ke nje angeke kube yihasile uzobona nje kusimple ku-easy and uzobona same time stress free uzoba stress free hayi usugele nangempela ushaya Friday ngi-excited nje ingane sengiyayinyanya endlini ngiyayinyanya ngisho nonini wayo seyabona ukuthi cha ngiyayinyanya le ngane hayi uthi-ke ushaya usuku lokuthi sohlangana-ke noba sihlangane-ke uthi nje sahlangana ema-restaurant mahlangana futhi la wabizayo atop ngiyeza manje nenye iphathi uthi ugele ushayeke u-Friday ngabona ngomfana esemesangweni uthi efike-ke ehene-ke angibingelele and then angithathe-ke and then we went to indlu yakhe-ke this time uthi hayi masifike endlini yakhe suke sihlale-ke and then angi-introduce kulo baba lo masifika lo baba angitshene ukuthi uzoceba and indlela ozoceba ngayo yazi ukothuka abantu wena nje lengane yakho nayo umcebo uthi nje akhuluma uthi nje sengiyayibona ngamehlo engqondo ngiyi-rich uthi hayi athi-ke ehene-ke abuze ukuthi ehene manje kumele enzeni yena yini abayifuna kuyena uthi-ke lo baba athi sifuna ingane nje cha uma uzosinikeza ingane nje impilo yakhe izovedana ibe right and ingane komele uyibulalele wena and then ulethe kuthina vele sishonile and then thina sizobe sesikwenzela izinto zenzeke uthi nje ugeli ngithi nje lokho kuphela bethi lokho kuphela then after lokho sokwenza something and then uzoyibona usuba nemali nje hayi usugeli ngifike uthi ngiyayizonda ingane uthi mangifika nje ngifike ngiyibuke nje ngicikeke yabo uthi hayi ngisho ukuthi okay ngizokwenza kwakumele ngikwenze kuleyo weekend uthi ushaya umgqibelo uthi ibe khona le touch omncane ukuthi eyobakithi nakho mase kumbuka sikungibuke ngamehlo nje adabukisayo uthi nje ngibe bethe ifork ngikhathela ukuhlupheka mina uthi hayi ayithatheke-ke ingane acabanga because wayenganikwanga wakuthiwa nje imishonile wanganikwa ama-option ukuthi kanjani uthi hayi ngicabanga ukuthi yini engcono mangimnikeza amaphilisi uzoshona slow date yabo and mhlawumbe ngizocela sengihetheka nami and mhlawumbe ngizobambeka futhi in the process ukuthi hayi ngeke ngiyabo nginesandla or something because ayikho ingane engavele idumela amaphilisi phela ingane yakhe ayihlanye ekhanda hayi uthi-ke ngicabanga futhi nonini ngambamba nje kalula uthi ngicabanga nje ukuthi ngizokwenza njani uthi hayi ebona ukuthi ayikho indlela ezoba easy yabo zonke indlela zakhona nje ezinzima uthi ngihamba ngithi yabo uthi ngivedane ngihamba ingane ihambe naye yise park meyise park behambe maseke eyalentuze mabefika epark alentuze athi uzoyibeka phakathi nomgwaqo yabo iphinde futhi ebone ukuthi ayingeke le trauma lena yazoyifakela yona ngengane nengane azoyifakela yona nje yabo kuzoba too much ngeke azakhona ukhengisha abuye nayo umgqibelo njalo namhlanje abuye nayo athi ayingeke mhlawumbe khona enye plan engayenza hayi athi mhlawumbe mengayiphose emfuleni ngakubo base inkinga uyasidinga nje isidumbu yabo nje acabanga izinto eziningi kungabikho okuhlanganayo and konke akumele phecini kulinke nayo ukuthi yabo yena hayi avedana akhokhela umuntu abone ukuthi ngiyazi akwazi athathe umholo wakhe okugcina akhokhela umuntu ukuthi ucela emenzele umsebenzi
so baplana ukuthi uzothelele kuzovele kube ngathi ngingena isigebengu safike santshontsha ingane sabaleka nayo bese kuyabo senza lento esoyenza awunangempela afike-ke belele ebusuku ngingena igebengu-ke kuthathwa ingane kubalekwe nayo-ke ingane-ke shuthi-ke ingane yaba nje ingane evele yathi went missing yabo. Kanti yena uyazi ukuthi uzohambe seyoyilandisa isidumbu kumuntu bese yisa kulowa muntu awunangempela-ke yashona ingane-ke ukuthi bayibulala kanjani nobani nosakashongo. Mase-ke beyayithatha-ke ingane kubhizi yafuneka kubhalwa missing uyena futhi umzali okhonsent ukhala kakhulu kunabo bonke abantu but uthi nje wayengenandaba because of the necklace leya wayeyifakile. Uthi hhayi ngihambe-ke ngakusasa-ke ngiyokumuntu wami lo bengimqashile-ke nangempela nginikeze-ke ingane isithule. Uthi unembeza nginawo yini ngoba nje angihlangani nayo yonke lento eyenzalayo kayisikhathi sami songushaya manje ngiyeza manje nephathi yokugcina ncane. Uthi ugeli ngishone khona-ke uthi ingane yami ifakwe kuplastic omnyama guys njengento nje ifakwe ku-bin bag njengento nje engasile. Uthi ngihambe ngishone khona mangifika ngempela ngifike hawu bakhona kandawo bengifake nemali yokurequesta ngise khona. Hayi uthi nangempela mangifikayo ngifike bengivulela amagate akhona avulwa ngogesi usawuvela ungene lapho appointment muza khona. Uthi ngimfica ukhona unalo baba lo uyena ozongisethela lento. Uthi hhayi nangempela-ke sifike sihlale-ke bengicongratulate-ke besho ukuthi nje ngenza i-decision ewubest-ke ngize ngiyisole ngale decision engiyenzile yabo. Uthi bese bethi akuguqwe-ke kuthandazwe-ke. Uthi hhayi bethandazele imithandazo yabo-ke ingaqondakali. Uthi nje guys nginambi yazi angicabangi lutho angiboni lutho wrong kuyo yonke le process. Uthi hhayi bese-ke elo baba lo enzele imithandazo yakhe-ke mase engigcoba engidwebe into eyisiphambano ngento engathi imnyama yabo la ngemuva la nje ebhekhe emhlane. Uthi athi ngingagezi ngizoze ngigeze ngomsombuluko kumele ngivukele khona because kwakuSunday. Uthi ethi ngingagezi ngize ngigeze after lento le abazoyenza-ke le procedure abazoyenza. Uthi ugeli hhayi nangempela-ke ahambe-ke uthi mehamba uthi nje ngihambe kwentshe nje ngingagezi ngizobuya kusasa. Uthi nje ngifonele emsebenzini ngithi angizizwa kahle nasemsebenzini vele ba-understand phela cause uyayigowela vele yabo ulahlekelwe ingane. Uthi ugeli hhayi ngifike-ke endlini-ke nangempela-ke ngiprepare ukuthi kusasa-ke ziyokhala bengitshela ngigqoke isiketi ngingagqoki ibhlukwe because nje lento serious. Uthi ugeli nangempela agqoke isiketi-ke angagqoki ibhlukwe ekuseni ivukele khona nje ngqo. Uthi hhayi bengifika-ke bangifakelele imali yokurequesta as usual-ke bamnikeze ngayizolo. Uthi hhayi ngihambe-ke uthi mangifika nje khona ethi ngiyafika kube unusual kulokhu ukuthi bengavuli ngize ngizama ukufona ukuthi hayi bo webra ifoni ingangeni. Uthi hhayi ngixake ukuthi hayi bo kwenzakalani manje yabo. Uthi hhayi ngiphinde ngifone ifoni ingangeni. Uthi hhayi ngize ngibone ukuthi hayi bo ayikho phela abantu abangivuleli la and la uyingenele yabo. Uthi kuba nama-security agadile nje indawo yonke. Uthi ngize ngwaqonda ngabuza hayi bo sanibona bethi yebo ninjani ngize la inamba bani manje bengizohlangana nabantu bakhona kodwa manje abasavuli isicaba. Uthi nje lithi security hayi bo labo bantu bathuthile izolo they were only renting for inyanga eyodwa so isikhathi sabo besiphela izolo bahambile. Uthi ugeli ngithi bahambile kanjani. Uthi bethi ya nje babekade beyidinga for isikhashana leduza noba vele ababona bala. Hayi bo uthi ugeli hayi bo ngithuke-ke manje ukuthi kwenzakalani. Uthi hhayi manje ngifuna ukukhombisa ukujampisa nase-security. Uthi ngithi hayi okay ngiyabonga kakhulu ngihambe. Uthi lapho ngihambe ngijuluka ubala yezwa. Uthi ngimanzi ukuthi ngihlelwa yini nakho ngibulala ingane for nothing. Uthi futhi nakhona uyayisola kodwa akacike ukuthi ubulela ingane ucike kakhulu imali ukuthi hayibo la bantu bengahamba yini nemali. Uthi hhayi kuhamba isikhathi ngifike endlini. Uthi ngifike endlini ngiyafyuma yezwa ngizama ukuyifonela inamba ayingeni ngiyazama ukuyifonela inamba ayingeni. Uthi hayibo ngibuza ngisikele ingane yonke umphefumulo wengane yami wonke ngaphisana ngawo kanjalo nje for free. Hayi uthi alentuzeke uthi ugeli ngizama ukuyifonela inamba ngizama ukuyifonela. Uthi eventually ngithi ngiyayifonela ivele iringi kade lokhu ingangeni. Uthi mingena umfana vela ngithuka athi isidwedwe sentombazane ungadiza ngengane yakho were uthi kujike lapho ifoni ivale kuvedane kuvaleke ifoni ka isikhathi sami saphela ngiyaza manje nephathi yokugcina ncinci.
uthi ugeli angithuka umfanaza shintshi nanokuthi ngisidomu ngizosala kanjalo-ke. Hayi usugeli ngithi nje ngeke kwazi ngeke kuze kwenzeke. Ukuthi nje kuvutane nje kube kanjalo nje kwenzeke kanjalo nje kuphele kanjalo ngengane. Uthi kodwa still akekho worried nje ngemali ukuthi le mali engithenjiswe yona ngaze ngaya all out for imali. Uthi hayi avuke ngakusasa ncinci emsebenzini ngifike ngasebenzeki abe nje engeke ubikho right betshe hayi ngoba ulahlekelwe ingane yabo. Uthi hayi belituzeki nabantu nje babengamsoli because wayekade ezwana nengane yakhe kakhulu wayekade eyithanda ingane yakhe. Uthi hayi-ke alentuzeke-ke ehambe kuthiwa akahambe uphumula kancane ekhaya nje nikwe insuku. Uthi kube ngathi kuba wesike nje lapho manginikwa le nsuku yabo because ngine-stress sale mali. Uthi nje one of the nights ngivele ngilali. Uthi bengilele ngivele ngiphuphele ingane ngathi yangikinya ngale necklace inkingi. Uthi mangiphaphame baba besekusile ngikhumbuza le necklace ngayinikwa yiyo lentsha le usengiyikhiphe ngiyoyitshinga emhosheni. Uthi base ngitshingile necklace vele kube ngathi khona ife lisukayo vele ibuye yonke imemory yento engiyenzile. Uthi ugeli ngikhala mangithi ngenzani mangengalala nje ngiyibona ingane. Uthiwa wazi wahamba ugeli bayoyi-reporta yena emaphoyiseni ukuthi wenzani waze wagcina waboshwa-ke. Kumanje nje useva isigwebo sakhe sokuthi wenzani enganeni yakhe. Obhuti laba bayitholela ingane for free bayoyenza yonke into leyo ababefisa ukuyenza yona ngabe bayenzani mawukuthi babefuna umcebo bacebile yena usejele uyahlukumezeka and nje ugwetshwe nje I think life if I'm not mistaken. So siphela kanjalo istory sethu sanamhlanje.